Buna enchira eyemo yogotinyo borendi ni gobono umubunge o North Mugirango umuske Josh Nyamoko anyarire gotangana ababunge bande aseritukuria rero asomurubiryo bw'okwigura enyumba y'oburaro y'abanyanyimbo ase kinyorokia Nyakemino ebiye gotoka omubaga bwe ward ya Bomwagamo nabo igo ase ward eria ya Bokeira egekore keiga nigo gyakorwa maega yebikore byobosalia nabo igo boiti koene kigwa chinsemecho asamatuko abwango iga korengana nogokea kuburendi chinsemecho anene abantu nigo babete bagoitwa anene bali bakorenda ekemeri gyekawa chinsemecho ngara mono ya mwirire tere kwirige tambukere ekyo irikoreto burendi ange ase abana inchi nabo igo ni gatebire nga ebikore biga gose amagenderero chinsemecho anene ase bunge ywe nenchire yemo yokubwaterana ne serikali gose ko koboko serikali eyubone genderete kona na emirobelio nabo iga magendera chinsemo aho unatukumu igo numurikyo itofatika digisemba Buna enjira eyemo yokomensia ebunge ya North Mugirango asa magenderero ni gorit kuria rero umubunge bwebunge eyomuskecho Nyamoko ara umuyiga bugwasioria uko igurwa kwenyumba yobumenyo y'abanyanyimbo eyo yagakire ase kiwanda yekawa Nyakenimo eyo egotoka sumubaga bwe ward ya Bomwagamo amone ward ya Bokeira Mwigweta abantu basiria magimavo ase compound ye ase ngencho bolendu gwekawa ayina mayo sana mayo naende tuwatevi kutoeto ngichibesa ile tobe office elinde yebe a fully fledged police post tufanye hivyo ama tusifanye hivyo naende tulgie njera togitega abotira teko bobye ine ile tuarune ga sorwaki elinde asaya nonekera abantu bagoitse na asako rekanara giya kabisa kwanyore na baskali bali bagoza ni family cyabo mbuye bagoikaranza hawanyuki sisi wewe na kamiti yako tunataka kukuomba hatutaki kusikia kisa yoyote kutoka mahali hapa wale ambao wamekufa wametosha hatutaki tena kusikia ensemo yende ya magenderero nigo ebyombe emerongo ebere korwase ebunge ya North Mugirango nigo benyorera chicheki gwetera umuroberio Uwezo Fund kwa wakati huu mtoigo suka gochiando spe eparanere gaiga ekoru chabere ya itanyamusi yaenda mpaka Kioge yachi watoka West Mugirango hiyo barabara tulikuwa tumeweka kwa budget lakini nkaenda nkaliria nkarasuka kurya se serikali ndire narasuka nganda ngatabana bono tiga abagusi tonya kubwatana ya ekerongo chiko chana nyale budget ya nabege to ya gorre ya rusi but bono ige pale ne twanyira ni yororo aina mayo sina mabe aiga abaraya bubande baikirana nigo bakwanira obuya bwokoba ime ase serikali eregeti abantu banyamuko mutageta magenderero aya mwatebire mutageta magenderero talibo liswali linde amagenderero ngayagotoka serikali was opposition huyu mheshimiwa wenu tulikuwa naye huko Ikulu huyu mheshimiwa alikuwa na kasirika anaambia Rais William Ruto haiwezekani mpaka hii railway ipite hapa kwetu na sasa hivi hiyo railway itapita hapa lakini nikasema hata kama nyinyi watu wa Nyamira mumepata hiyo railway sisi kama Wakisii kutoka huko na sisi tumepata airport sasa nyinyi mumepaka si mumepata railway si mumepata train na sisi sasa ndege ensemo yende nigo baira chinga kyecho na kugikeria ebikorwa byogusara umwana umunyaruka aseboigo baburia bateneneri babana kubarenda abana babo buya anene chinga kyechi bagenderete n'umutimoko umutambe ase chinka cyabo basirete korunyamusi bose korwo keira 4 that's the information tumepewa hapa na imekuwa reported watoto wasichana ambao wamepotea kutoka manyumba zao na tunajua kuna mahali wameenda wakaweka wazazi please hii ni December
Disemba unapata mtoto msichana anatumwa kwa duka, anatumwa mtoni, anachelewa, anapata mtu anaficha mtoto kwa msitu, anamdefile. Januari ikifika mtoto afanyi nini? Aendi shule. Atusemi ni vibaya kutuma mtoto usiku, kwa sababu unaweza pata pia mama alichelewa kupata pesa. Afadhali ulale njaa, lakini usitume mtoto tingatinga saa ngapi? Kutoka Kianyinda, simulisikia? Ati anaua msichana wa miaka 13 kwa sababu ameiba 200. Na mnajua, mulisikia vile yule msichana ameiba hapa? Kazi ya kulea na kufunza na kutunza ni yetu, sio kazi ya kuua. Kama mtoto ameanza kuwa mtundu, huko na kazi ambayo unatakikana kufanya kama mzazi, sio kuua. Na imagine igaitete omochokoro gaki abachokoro mbalia baya nganti gosekia rieto mongino lyago itomochokoro. Hingo ripota Getembe kuroiganya kenimo eje gotoka emeye bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira. Njefa Tigad Hisemba.